Dobar dan, drage učenice i dragi učenici 6. razreda. Dobrodošli u još jednu video lekciju iz matematike. Danas ćemo se baviti potencijama s bazom 10 i nenegativnim cijelobrojnim eksponentom. Moje ime je Brankica Majdiš. Danas ćete moći opisati potenciju baze 10 i prirodnog eksponenta kao zapis višestrukog množenja broja 10. Primijeniti potenciju s bazom 10 i eksponentom 0, prikazati dekadsku jedinicu kao potenciju baze 10 i prirodnog eksponenta. Pa krenemo sa prvim primjerom. Poštar Luka raznosi poštu u 10 ulica. U svakoj ulici je 10 zgrada, a u svakoj zgradi je 10 stanova. Koliko pisama će poštar Luka razdijeliti nakon njihove predaje svakom stanu, u svakoj zgradi, u svakoj ulici? Pa ja bih vas molila, uzmite papir i olovku, zaustavite filmić i pokušajte sami riješiti. Naravno, poštar Luka će ukupno podijeliti 1000 pisama. Dakle, kako ima 10 ulica, a u svakoj ulici ima 10 zgrada, znači ukupno ima 10 puta 10, 100 zgrada, a u svakoj zgradi po 10 stanova, 100 puta 10 je 1000. Dakle, poštar Luka će razdijeliti 1000 pisama. Na farmi je 10 zećih kućica, a u svakoj kućici je 10 zečića. Koliko je ukupno zečića na farmi? Pokušajte sami riješiti. Naravno, na farmi je 100 zečića. Kako imamo 10 kućica, a u svakoj 10 zečića, 10 puta 10 je 100. Malo ćemo povezati sa prethodnim gradivom. Sjećate se kako je kraći zapis umnoška broja samog sa sobom. 10 na kvadrat. Primjer treći. Poznata čokoladarnica Tamna Kockica zaprimila je neobičnu narudžbu. U vrlo kratkom vremenu treba dostaviti u 10 različitih gradova, u svakom gradu na 10 različitih adresa, a na svakoj adresi 10 ukrasnih kutija, a u svakoj kutiji po 10 čokolada. Koliko ukupno kutija, a koliko čokolada je moralo biti pripremljeno za narudžbu? Ponovo zaustavite filmić, olovku i papir u ruke i pokušajte sami izračunati. Da bismo odredili broj kutija, pomnožit ćemo. Dakle, imamo 10 različitih gradova, a u svakom gradu imamo 10 različitih adresa. Dakle, ukupan broj adresa je 10 puta 10, 100. Ali na svakoj adresi treba dostaviti 10 ukrasnih kutija. 10 puta 10 puta 10 je 1000. Za narudžbu mora biti pripremljeno 1000 kutija. Koliko čokolada? Pa naravno, broj kutija pomnožen sa brojem čokolada u jednoj kutiji. 1000 puta 10 je 10.000 čokolada. Promotrimo sada brojeve. 10 puta 10 puta 10 puta 10 je 10.000. 10 puta 10 puta 10 je 1000. 10 puta 10 je 100, a to smo rekli da možemo i drugačije zapisati. 10 puta 10 je 10 na kvadrat ili se čita 10 na drugo. Ovaj broj 2 nam pokazuje koliko puta broj 10 množimo sam sa sobom. Ono kako množimo desetke pokazuje i koliko u vrijednosti na kraju dobivamo 0. Znači, u vrijednosti kada se izračuna umnožak 10 puta 10 imat ćemo 2 nule. Bismo li to mogli primijeniti i za ostale umnoške? Pa kako biste vi zapisali 10 puta 10 puta 10? Kraće bi bilo 10 na treću.
Možete li sami zapisati kraći oblik 10 puta 10 puta 10 puta 10 broja 10.000? Naravno. Onoliko puta koliko broj množimo sam sa sobom, označit ćemo brojem iznad broja 10. 10 na četvrtu. Ponovo promotrimo niz. 10 puta 10 puta 10 puta 10 i 10 na četvrtu. Rekli smo, ako broj podijelimo sam sa sobom, dobijemo vrijednost 1, pa tako i 10 podijeljeno sa 10 je 1. Ako sa 10 podijelimo i lijevu i desnu stranu znaka jednakosti, što ćemo dobiti? Naravno, na lijevoj strani znaka jednakosti množimo desetku manje, znači 10 puta 10 puta 10. Rekli smo da to zapisujemo u obliku 10 na treću. Možemo uočiti da broj koji nam pokazuje koliko puta se množi desetka sama za sobom, jednom se umanjuje. Ako ponovo podijelimo sa 10, s lijeve strane dobit ćemo jednu desetku manje, znači 10 množimo 10 puta 10. Na desnoj strani broj koji nam kazuje koliko desetki množimo s ovog prethodnog umanjuje se za 1. Ako ponovo podijelimo sa 10, što mislite što ćemo dobiti? Pokušajte odgovoriti sami. Naravno, s lijeve strane imamo jednu desetku, a to će biti 10 na prvu. I što mislite ako ponovo podijelimo sa 10? Koliko ćemo dobiti? 10 podijeljeno sa 10 jednako je 1. A na desnoj strani ovaj broj koji nam kazuje koliko puta se množi desetka sama sa sobom, za 1 se umanjuje, 1 minus 1 je 0. Istaknimo još jednom, 10 na prvu jednako je 10 i 10 na nultu jednako je 1. Kažemo da su 10 na nultu, 10 na prvu, 10 na drugu, 10 na treću, 10 na četvrtu potencije broja 10. Dakle, potencija je kraći zapis umnoška jednakih faktora. Primjer potencije 10 na četvrtu. Broj 10 kod nas predstavlja bazu, znači broj koji množimo samim sa sobom. Broj 4 nazivamo eksponent. Eksponent nam kazuje koliko puta množimo bazu samu sa sobom. Istaknimo još jednom, 10 na prvu jednako je 10, 10 na nultu jednako je 1. Krenimo sa sljedećim primjerom. Zapišite u obliku potencije s bazom 10. 1 km je 1000 metara i to je potrebno zapisati u obliku potencije sa bazom 10. Pod B, 1 decimetar pretvorite u milimetre i zapišite u obliku potencije s bazom 10. 1 kg pretvorite u dekograme i zatim zapišite u obliku potencije s bazom 10. I pod D, 1 kg pretvorite u grame i zapišite u obliku potencije s bazom 10. Zaustavite video filmić, uzmite olovku i papir i pokušajte sami riješiti. Naravno, 1 km ima 1000 metara, to je 10 na treću metara. 1 decimetar je isto što je 100 mm, to je 10 na drugu milimetara. 1 kg jednako je 100 dekograma, a to je 10 na drugu dekograma. 1 kg jednako je 1000 grama, a to je 10 na treću grama. Sada ćemo pokušati povezati
zapis prirodnog broja u obliku stotica, desetica, jedinica, dekadske jedinice i broj 1 povezati sa zapisom pomoću potencija s bazom 10 i nenegativnog eksponenta. Dakle, 457 možemo zapisati kao 400 plus 50 plus 7. To bi značilo imamo 4 stotice, 5 desetica i 7 jedinica. Dekadske jedinice 100 i 10 zapisat ćemo u obliku potencije s bazom 10 i nenegativnog eksponenta, ali i također broj 1. Znači, 4 puta 10 na drugu plus 5 puta 10 na prvu plus 7 puta 10 na nultu. Sljedeći primjer pokušajte sami. Dakle, zapišite u obliku potencije s bazom 10. 102.345. Imamo jednu 100 tisućicu, nemamo 10 tisućica, imamo 0 puta 10 tisuća plus 2 tisućice, 3 stotice, 4 desetice i 5 jedinica. Zaustavite video filmić i pokušajte sami. Naravno, rješenje je 1 puta 10 na petu plus 0 plus 2 puta 10 na treću plus 3 puta 10 na drugu plus 4 puta 10 na prvu plus 5 puta 10 na nultu. Što kraće možemo pisati 1 puta 10 na petu plus 2 puta 10 na treću plus 3 puta 10 na drugu plus 4 puta 10 na prvu plus 5 puta 10 na nultu. Za kraj ostao nam je primjer u kojem su vam zadana 3 zadatka. Međutim, zadaci nisu točno riješeni. Vaš zadatak je pronaći grešku, u drugom stupcu pokušati riječima obrazložiti grešku, a zatim u trećem stupcu točno riješiti zadatak. Zaustavite video filmić, zapišite si zadatke, promislite o istom, uočite pogrešku, objasnite ju i točno zapišite zadatak. Prvi zadatak. 10 na treću jednako je 10.000. Možemo uočiti da zapis vrijednosti potencije broja 10 nije dobar. Umjesto 3 zapisane su 4 nule. Rekli smo da eksponent 3 nam kazuje kako bazu, a to je 10, množimo samu sa sobom 3 puta, pa je 10 puta 10 puta 10 1000. Točno rješenje je 10 na treću je 1000. Uočimo drugi zadatak. 894 je 8 puta 10 na treću plus 9 puta 10 na drugu plus 4 puta 10 na prvu. U ovom slučaju veza dekadskih jedinica i broja 1 i potencija s bazom 10 nije dobra. Svakoj zapisanoj potenciji pripadajući eksponent uvećan je za 1. Točno rješenje bilo bi 894 jednako je 8 puta 10 na drugu plus 9 puta 10 na prvu plus 4 puta 10 na nultu. I u zadnjem zadatku 2 puta 10 na treću plus 7 puta 10 na drugu plus 3 puta 10 na prvu je veća od 1 puta 10 na petu plus 5 puta 10 na nultu. Dakle, umjesto znaka nejednakosti veće, treba staviti znak je manje. Dakle, ako malo bolje promotrimo, 2 puta 10 na treću su tisućice, imamo 2 tisućice, plus 7 puta 10 na drugu su 7 stotica, plus 3 puta 10 na prvu su 3 desetice. Dakle, vrijednost ovaj broj bi izgledao 2730. Na desnoj strani imamo jednu 100 tisućicu plus 5 jedinica. Na desnoj strani bio bi broj 100.005.
Naravno, 100 tisućice su veće od tisućica, prema tome znak nejednakosti nije dobro iskorišten. Umjesto znaka je veće, treba staviti znak je manje. I za kraj, za one koji žele, slični zadaci nalaze se na linku. I još imamo dosta toga za napraviti u vezi potencija. Svima želim srdačan pozdrav i do novog susreta. Doviđenja.